ngasidi koi kinoda chaluse mobile phone yon bamda haidi use phone ne yon bise ahan basu dum yaw diaw ne do ahan bidiam yaw de use phone ngata ni yoli do ado gi mafam da chalaga koi phone ama lairu se laiba plus kai phone yoli dagi kamai do maman kyam pi rate kyam lei ha do mayam do uchara ke adu yengu se aduga masi chalise ko covid situation sida adum khar phare hai tare 0.66% of kit laiba male aduna adum chatpa khotpa yare lapi gari am chille then ai na hojik chaliba cab se hai dare uber ne ba magi keno siam phai like si partition ama khai ba ko partition ama sumaina pv re aduga aina maning lomda leire sida leijere so adu di koi chatlaga ada kai lei do yeng those saks patla me side so मैम चतु मतमदा मास्क दम संबियो अदुगा sanitizer puba kaubigino so always use hand sanitizer kaina bro yes my bro I'm going with him today always use hand sanitizer koi sorin din gi keno mada breakfast ho change dosa lere cha eat bro come on how's it? It's nice. It's very nice. Okay. Let me check. Let me try. It's my turn now. Wow. Nice. Siya kuya masla do sa da bai hawe la da ga ha pa ga puthore yam dum cha be si ma cha sa lage do ga phone nom do ina uchara ge do di si cha sa laga phone nom do in chala se sile ko in chang de jina sida the changaga laire khoi lai de pose changa je stagi laira se phone je oh yeah lagi yeah, okay. Hi bro. Hi bro, how are you? I'm good. Tell me bro. Mobile? Yes. Which mobile you want? They have a lot of mobile here. Phone. OnePlus you have 7? Yeah. 7 don't have. I have 80. 80. 8 Pro. Not. Okay. 8 Pro. That will go. 8 Pro. Okay. OnePlus Nord. This one is OnePlus 80. 80. This is OnePlus 80 silere. And this one is 8 Pro. 8 Pro. This one is OnePlus Nord. OnePlus Nord. Which one? OnePlus Nord. Nord CE. One. OnePlus Nord 1. Okay. OnePlus Nord 1. And OnePlus 7 Pro. Nice. 7 Pro. OnePlus 7 Pro. So what are the prices for this? Which one? Like OnePlus 7 Pro, 128 GB, 6 GB RAM. Okay. 24K. 24K. Yes. This one is 12 GB. 12 GB. OnePlus Nord 12 GB, 256 GB, 22K. 22K. And this one? OnePlus 8 Pro. Yeah. 12 GB, 256 GB. Just 8 months old. 43. 43K. Okay. This And is last one? OnePlus 8T. Okay. 10 months old. Full Okay. kit. 37K. 37. 12 Okay. GB, 256 GB. Okay. Note 9 Samsung. Full kit. Samsung Note 9 full kit.
This one below 20. Note 9. This Okay. is 22. 22. Ida 15. This is Kunitoi Lane Note 9 je. Then Note 10. Note Samsung 10. Note 10. They have K20 Pro. K20 Pro don't have. I have Oppo Reno 2Z. Oppo no. 8GB, 256GB. Okay. Phone gi sida zu lairi ado mu yengsi atoppa da zu ko. So guys, today I want to take this OnePlus Note. I already checked here, and I got a phone with 4 months warranty still. So let's see. Here's the phone. Here, and I got all boxes here. Charger. And Okay, this is the bill. Okay, OnePlus Nord. OnePlus Note. Okay, OnePlus okay, Nord 5, 8GB, 128GB with variant. I will show you. okay. This is the IME number. Yeah, here's the IMEI number. I got all details, everything here. And this also same. Yeah, 5853. 5853. Yeah, here also 5853. Yeah, this is correct. Okay. And guys, here sida charger mari lere ko. Original di male. Dum hanmal le ma se amuk su thaja de. Sum jo yam yaukon da ne mari gum de. Aduga yeah, box original box lere. Then top je phone je kamai taw ina yengani. Moi phone sida ko phone myam le sida. Edi phone sida loi lei sida yeng ba yai. Adum sida gi lei ba ka su gai de koi mamang da phone myam lei gre ba ko. Ado mamang da lei gi using do kaisu problem lei gi de. We almost took 4 or 5 phone from here, this market. No problem at all till now. So I'm saying it's all good. So all OnePlus model here. Then Samsung, Oppo, yeah, all are here. Noi apam bangai sta dom lei ve asian to dukan ma'am lei ko somna kan da ma'am lei. Then koi sona kan da dukan ma'am lei. Ya me dukan. So ai di sida lak da ni, sida yeng lei ni. Hojiki phone yo mom do phone yam number ya de ko. Khara di namme number se adum ai lei bu du namme ba du ka tai moi number ya de khot pa de hai re ko do koi Dimart ki poche kitang lai ne duga yum chala harage si jaga je mi yam kunge covid kam ta leitre mark sup chala je adu di guys sida lere aina lairaba phone adu di hojik phone je koi yenga si kamain torok ke haba aina lai si ahan phone natte aman mani so Note OnePlus ki Note lere sida lere magi GB se 128 aduga color na gray oxy. So phone se hang to ging se manung ga kai kai yawe haba ai magi box te yaw sidi one mobile phone, one power adapter, one type C cable, quick start guide, welcome letter, safety information sticker, one case, one sim tray ejector lo yare ko kata lo yare adu di silai re sini ai phone se ngatang thammasi sida agi tray ma yare aduga sida koi welcome letter ama yare ko silare then mathang da magi instruction gi ko instruction silare somai lei silare sim tray sim lokthong na yare aduga ATM man ma card yawe red cable card hai warranty kumagi male adudi si masom da langar ji si hapsan biraga adudi si masom da thamgar se aduga madong da charger cable ko mase ina ngasai charge store yeng da yam thui mase ado original de male ado aseng badi yam oiganda bani moi ge dum jaga je charger cable de egi experience ki matong ina shida lere aduga mathang da adapter sidi dum original ne
सिको अदो कईगुंबा OnePlus 5 मी खंग यावी तारी हाइबिरो सी सुमाइना कनम थाइको तो सी लेरे अदुदी मैम सी साइट लोय तौर से अदुगो फोन लम द येंगसे फोन जे सिनी मागी लुक से सिदा लेरे फोन की लुक सिदा लेरे याम हल्ले फोन से अंदर वारंटी नी अइना पोराई फोन से अडुगा अइना ngasai कमाइन लैगे हेबा मतमदा गाइस सही से सिदा हाम येंगे फोन गे अदुगा अइना याम मेन ओइना चेक तोरप जगह से OnePlus हाइबा एप्लीकेशन से महा पेना लॉगिन तौरे अदुगा मा इंटरनेट समजनबिरे अदुगा कमाइन येंगे हाय कांदा माय डिवाइस दai IMEI नंबर टाइप तौरगा हापचले सिदा लेरे diagnose this device book a repair get in touch diagnose to madam the loy to be full diagnose to kuirani aduna khoi kitang khak tawse karam bahan tawse custom to be phone info battery bluetooth GPS lo yare ko so koi na huji yeng do se battery yeng ase start tawse aduga sida working thare ko working thagre aduna chale back chale se next aduga sigi phone je aina warranty lei leite se kai da khangmano ai kanda sida book a repair chang kanda sida ko seems to be in warranty thaiba ko aduga ai sida muk doubt lei na ina phone tawre moi gi care da aduga hange care da hangma tamda si phone je warranty under warranty lei ri haire so I kemta problem lei try doi tari aduga phone se am smooth oi magi screen jam smooth oi that's it am nuai and then atei di koi phone se ina ko price range 19,000 to 23,000 पिजा के बस दाई क्या दाल रोम दो माले अहन बदा हुजिक 24,999 पी बने अदो चुमना आंसर तो बिरक कमेंट आंसर तो बिरक मियो यामा दाई गिफ्ट अमा पिजा के याम सिंपल ओइबा गिफ्ट अमा तौजगे अदो कईगुंबा अचुंबा मी याम तारदी आई मोय तो मोयगी मनुंग दा अमा पिक तौजगे लॉटरी तौरगा अदुगा मैम गिफ्ट टू लव यू आइगोंदगी याम सिंपल ओइबा so guys try guessing the price and get a surprise gift from my side a special and simple gift so what do they lore sida phone se magi sound amu yeng se sound se YouTube chang adam yeng ase sida YouTube ti aro mane oh you know what she always gets because she's faster than me. okay Today we're playing a challenge. We're playing the challenge Backpack Switch Up Challenge. My name is Switch and my name is Lamanya. Hope you enjoy this. yes sound se dum full volume das main lai adum yai ma se si phone se lai ba so guys thank you for watching bye bye